umjetnička galerija Atelje Prić. Nalazi se u starom gradu Herceg Novi. Osnovao ju je 1996. godine umjetnik i vajar Đuro Beli Prić, sin poznatog crnogorskog i jugoslovenskog umjetnika Aleksandra Prića. U galeriji se mogu pronaći umjetnička djela, skulpture i ručno rađen namještaj. Atelje Prić je svjedočanstvo kontinuiteta umjetničkog rada u ovoj zanimljivoj kući, staroj austrougarskoj kasarni, koju su u drugoj polovini 20. vijeka posjećivali mnogi umjetnički autoriteti tadašnje Jugoslavije, družeći se sa Aleksandrom Prićem. Uspomena na ovog velikog umjetnika i njegovo vrijeme u ovom prostoru nesumnjivo se nastavlja aktivnošću današnjeg ateljeja. Nalazi se u starom gradu, baš preko puta Gradske galerije Josip Pobenković. Galerija je otvorena 1996. godine. Povod je bila jedna stara priča mog oca koji je isto bio slikar. Njegova želja je bila da u kući otvori galeriju. Ja sam to na 10-godišnjicu smrti njegove, ja sam otvorio galeriju i od tada to funkcioniše. Prvih godina priređivao sam izložbe prijateljima svojim, ali kako sam ja sve više radio, evo, galerija je puna, ovdje je 99% mojih radova. Ovo je jedna transverzala kroz stari grad, koji vuče od Kanli Kule do Forte Mare. To je praktično glavna ulica kroz stari grad i turisti baš onako intenzivno prolaze tuda. Prilično im je interesantno, neobično onako, jer ovaj prostor sam, ovo je stara austrijska kasarna bila nekad. Ja pokušavam da budem neki domaćin kao dobar. Nije samo da prolaze, ja ne volim šetače nego volim i da ugostim ljude koji dođu tu. Puno ljudi iz Norveške, Italije, Rusije sam upoznao i to je u stvari dobro, to je najbolja promocija i galerije i grada, tako da je ovo pravi način, čini mi se, prezentacije kulture Herceg Novog. Istoriju umjetnosti s ovih prostora Jugoslavije, da nema osobe koja nije bila tu, ne zbog poslovnih razloga, tu je prošlo hiljade ljudi, znači tu su bili svi slikari, pisci, ja ne znam više ko nije bio. Mi smo uglavnom bili onako posluga, majka i mi djeca okolo, stari je tu se družio s njima, tu se lijepo pričalo, diskutovalo, prepiralo, pilo, jelo, družilo i bilo je nekako mnogo bliskije nego što je to danas.